Italia. Tata sa Lia. Italia, Japan. Sa Lia, Japan. Hi guys, namin diri sa may Cebu. Padong misa ako ay mga liko. Kay Birthday na po. Tomorrow, but I guess we're going there today. uba kami ma-check out. 2 p.m. among check-in. Yan, dayon 11 a.m. amo ang check out tomorrow. Natoy libre nga paddle board o katong sakay ka atong nang marag magbugsay ka 30 minutes per head. Hi guys, naami sa pool. Yes, padong na ta sa room kay nabalhin man ta. Ar manita na. Sa agta dara lift ko. Kape na. Dako sa ilang ko no? Mara playground. Fourth floor na ta. Ara ta dool ra. Nata sa Osaka, Lapu-Lapu. Digo time. Karon musuway mi og dagat kay. Lingaw na may dagat bay. Parat sa parat. Karon dagat guys. Ta over hunas. Lia. Hello. Dagat sa hindi kisa panik ba. This is my bed. Yeah, I'm gonna stay on. Hi guys, we're back from the beach. I went to the beach and the pool. Both of them are pretty nice. Padung meron sa Cordova Roro Food Street. Ato so ayan tong mga foods. Kuan dito mga food stall dito at pag sa mga laman. Take the step. You don't have to wait. Lose that breath. Alright, abot na ta sa Food Street sa Roro Port. You don't gotta Tatag na metro bay. stay on the road, won't you? Stay on the road, you're doing fine. Ay, lami ka sa scallops, boy. Pilang scallops eh? Uy, 180. Ano eh? Kadang, tarang po day. Natay saang, natay skabitsi, binga, o scallops.
Dami oy. Guys, nabalik namin sa ang oras road kay 7. So dito kami ni hapon. 7:04. Nag-check food dito nga mapilian ni mo. Yeah. Maglibog sa ganun sa mo gusto ka nun. Ice cream. So pwede pa ni hapon, pwede snack. So Yeah, but not chocolate. wala lang chocolate Ano ice sa cream. ube? Dagan sa kay tao dito. Inindot dito, pwede ka magdakag camping chair, camping table. Karon nabalik nami and maghinaw nami para ready nami mangligid na. Mangligid. Right, see you guys tomorrow. Bye. Bye. Mingaw na ron guys. Bye kumpon. Chichirya. Naog sa kusubos. Kaya sa'yo pa man. Basta tayo mainom ba naman. Lower ground. Sila kayo. Kadungo sila matulog. Ako ba? Gusto ko mag chill. Wala city pa man. Sumuli ka dito sa souvenir shop niya. Souvenir shop. Andrea mo. Chichirya. Pwede na ba ang video na rin? Kaning koan 65 no kanino. Plastic lang kayo din. Manda. Makagili ako dia. Thank you. Plano pa lang. Suroy-suroy ba? Basta malingaw lang. Alright, balik na tayo guys. Mingaw na. Ay, blue lang tubig. Layo sa niya mo ang room sa main jud nga building. Kami sa farm. Kaya ng dinner time. Dinner. Happy birthday to you. Elias. Sleepy pa. Sleepy pa ang birthday girl eh. Tara. Breakfast. Magupang mata ba. Morning guys. Sunday na ron. And then mag-breakfast mi kay. Libre man ang breakfast. How old are you naman? 8 na mong inday. Not so inday anymore. If you ask me how I really feel, the best things in life's for free. Thank you. Okay po, thank you. Tie it down or let it be. Oh, but every time it goes to hell, you figure out you might as well sit back and enjoy the show. Might be the end for all we know. Never mind what people say. You better burn them, fade away. Balik namin sa room kay mag-ilis para ligo before ta mag-check out. Ligo sa ta. Ito sa suliton sa. Alright, ready to ligo. Alright, pa doon nakabalik sa room. Mag-view dre guys. Una ko kay maghipos pa ko. Kapit na siya 11. Ang out nila ng 11 naman po. Pa doon na may uli guys. Ilis na lang ni. And check out na meron tatod. Peace! Ooh.